Ni ova sreda nije prošla da televizija Pink nije bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. Sa udelom od 19,21% naš program je privukao najviše pažnje širokog auditorijuma. Pink je bio najgledaniji među ženama, muškarcima, urbanom i ruralnom publikom. U prime time terminima od 21 čas do ponoći kada su emitovane naše udarne emisije, još je jasnija dominacija ružičaste televizije. Naše najgledanije emisije juče su bile serija Nasleđe jedne dame sa 1.258.000 gledalaca, Mala nevesta sa 1.084.000 gledalaca, Uz bračnog sudiju bilo je čak 1.602.000 gledalaca. Kada uporedimo na grafikonu emisije koje su se emitovale u isto vreme, talk show koji vodi Sanja Marinković je bio najgledaniji u tom terminu, ispred emisije Paklena kuhinja koju je emitovala drugoplasirana televizija. Novu epizodu 48 sati svadba pratilo je 1.279.000 gledalaca, što čini 27,21% udela u gledanosti, ispred Piramide koju je pratilo svega 15,85% publike. Među top 20 najgledanijih emisija juče su se našli još i sledeći programi: Put oko sveta by Dule i Radojka, City, Popodnevni i Nacionalni dnevnik. Ako pogledamo listu 20 najgledanijih emisija, uočit ćemo da je na njoj najviše emisija televizije Pink. Čak 8 programskih celina Pinka su u vrhu liste. Sledi RTS 1 sa 7 emisija, televizija PST sa 3 emisije i B92 sa 2. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.